Very good evening. Epom media na mayam ke damakta puthok chariba Epom talks yengbiri pasim butaram nokchari loina ngasi su mayam ke damakta Epom talks haina ekhona mayam ke damakta thamjariba platform have the different personalities mayam dagi ekhoina magi information awareness amadi education kayama extract tawzaraga viewers mayam da yamna kanaba piba akhoigi platform amani haina mayam da thamjaraga ngasi su yamna maru oiba akhoigi Manipur society da akhoigi especially nupigi akhoigi women section of society da hena darka leba pautak amadi advice kayama cheksin thorang kayama lokhanabagi damakta ngasi mayam gi damakta yamna special oiba doctor ma mayam damakta puduna lakcheri ngasi gi special guest Dr. Laishram Somenl MS Ops and Gynae Consultant Gynecologist Sur Hospital amadi ITD Hospital Uripokta lebasida akhoigi seba chawna tobiriba adugumba doctor ni ahanba makta Dr. Bataram Shri, welcome to the show. Thank you. Dr. Ngasi se khoi ge ha Epom talk sida lakpi basi adu kemi thaga che adu Epom talk se khoi na basically khoi ge viewers mayam da khoi ge society sida educate toba information pibi ba amadi chection thorang kaya lokhan abagi pandam da khoi na thamjaba platform ni adu ngasi se doctor na lakpi raga yamna khoi ge tanglo matam kai thopi ba yam thaga cheri loina na ahan bada hekta doctor da laksaning base khoi ge gynecologist hai base yamna su risk su leiba aduga yamna su darka leiba ko khoi ge basically yamna su kaino ba chection da basu ya da bo oi banina doctor hogi profession sida yamna kaino oi ba khoi na doctor hogi contribution se adu kemati appreciate tawze aduga doctor khoi gynae gi se kaya amasu mayamna su hairi mayamna su khoi gi social media da kaya amasu mayam de awareness kaya amde thambiri adubu neglect to ba part yaud ba natte aduga makhoi da kai haiba tare awareness wat padagi moina phumjillaga thamgiba kayam leitaba natte sina soktharakpa kaitharakpa kayam akhona ngasi society da thengnajari ko sigi matang na doctor su mamutana concept sing se clear ona thambiyo ba ko ado ahan bada doctor laksading ba se khogi nupi sing da common gynae gi problem se leiba matam sida mogi samna hai kanda monthly gi khogi period ma leijari ko sidai sida sigi apart from that moisina ignore hek toina to ba si doctor na kari kari di thengna bibage koina ahan badai obstetric and gynecology se haipetang mayam da awareness hoina haidi doctor harga gynae doctor angang pokos gynae loi chat kre hoi koi je component ani part ani ni obstetric haibama gynecology haibama obstetric haga na pregnancy and all related thing to obstetric ko hoi miron baga hek related wara badun obstetric ko gynecology harga na nupi gi any reproductive tract ki any problem men's irregularity when yengiba angang khaw apomba ovary apomba natra any infection or infertility chizing gi treat torsin gynecological part ko obstetric part sina only pregnancy and related thing no obstetric part ade koi common hai se hojik pudi yam aware were handi magi any irregular mens bu haigera magi heavy flow bu haigera any infection toroga white discharge oba si I'm hydok to be ikai by Hydra, Maggie, Kano, Hydra. And Hosik put the education case, I'm one column, and I'm aware where I don't lie Hosikandi. And Loson Bokosan was it would walk on later. Except a few families, Nathan. Are they regarding Sai Hoi Makadam Laxebo? Kogi neglect, have a negligent, have a say like. Doctor ki negligent hai patient neglect or okay patient sing da moina khanga su akhoi si angang sing su dum yauri ko aduga education wat pa aduga angang sing si akhoi gi education wat pa da gi su moina ignore to sing do doctor ni not away haiba nat da da akhoi gi patient sing haiba tare especially women section of society da moina ignore to ba haiba di section ga da ignore to ba khoi sugum ba sing si di kamai to ba ge habdo okay yes hojikle ain haijab de awareness lab nin hana di mamang inde yam losalamba khotba yam leire aina haining isina siuma any problem dai ba ji disease is the loimak yawn ko nupi gi specific over disease yawni natraga nupa gi suma gi tongan mai leina leijagani any leina is the hojikan yam advance were mane ana loisala thambai mathau ta de wana khangjala thambai mathau amta ta de everything treatment loi lai something can be done for every disease ID for the aduna masa phagatnaba magi well-being physical and mental well-being phagatnaba adun any disease ama lai bai magi physical and mental well-being my productivity handa doin adun any adum lai matam any nangi lai badu nangi concerned doctor da adum tanabiyo sir lotion ba khosan masima thambi ga ID
any disease can be treated. Okay. Haibdi hauji advance oirabnina disease makhan khudimmak se adumuk treat toba yare but Yes. moina lotion bamadi yade haibisini natra. Yes. Aduga doctor na hauji thambiki ba khogi obstetric ki matang sida pregnancy se akhoina ahanba basically khwai ahanba first pregnancy si amna keno important su oi aduga moi si first experience oideni moi gi life ta ko sigi matang da precaution lawgadaba pregnancy ahanba oiba matam sida karamba maungi precaution amadi karamba makhalge akhoina day to day activities to was avoid to bagi niyom kumbadi lebibra. Yes. Ai ahamba sima haizage boko. Aidi miron masida nupi miron loi ma ngang po sima an thamge. For example, average oina nupi chama miron da ngang po to ji marfu mu khatan. Okay. Kun namadi miscarriage 20% did mine oil miscarriage to gina. Hoi hoi. Age to age sahi amai ngoi miscarriage ki rate wang khalak. For example, sahi nipu manga po da nupi chama miron da Yengkhom miscarriage to gina. 45 to 50 nupi chama miron da 90 miscarriage to gina. And the pregnancy ki most common complications is miscarriage. Miscarriage ni ko. And the miscarriage is a normal. Okay. Ayamana. And the miscarriage to is karigino high matam da ayamana mo is a chromosomal defect. Okay. Genetic defect. Aduna defect oiba angang jing jing ngaling na dum miscarriage to hine. Only fit oiba survival oida angang tan maximum. Po imems. Hoi hoi. Go. Si natural selection makhalamane. Okay. Aduna patient jing on the highway awe as to salubadagi miscarriage oire natragana heavy work to the miscarriage oire. Si ayamana adumba to do late. Yam na maru ba haibdi ward ne haiba tare doctor si se family sing da su adumain torga blame chaba kayama family da issue thokpa kayama khoni su taja khare. Yes, I want the hange sir gari macha thobu yabra pregnant da. Aina gi ai ke sukai aina haibam leibo ko moida. Yadaw angang di nang tabak sugere guli charo gera ama to gera dum survive to gini. Yar da angang ni nang phamung da leiraga potha leiraga injection panam kap sunu guli panam char sunu. Yar da angang dum miscarriage to gini ba. Hoi hoi. And the miscarriage ani ba is normal. Ko sida kaimta panic oningai parents na nupi na father na kaimta panic oningai like they miscarriage to gini. Amarom da miscarriage to is idi phari ne lowi. Okay. Maram ni kaino ham tum angang mirun ba loi mak po mo ba. Kogi society is a defective way bang mam une ba. Okay. Kogi Down syndrome, Patau syndrome, adegi Edwards syndrome mam nei lo mo sing ngaling miscarriage lo for Downs ka hise. 80% ni masam tan spontaneous miscarriage to ro bani. Okay. Aduna Downs pa udis ko angang kya muge. Hoi hoi ude. Lising amad amma yaw boy wan. Mani. Downs li kharabu phari aduna taba hena sathi ba syndrome mam nei. Hoi hoi. Moi jing je koina tha mari manga da miscarriage ro thola kan je yamna hek gieng ba da masaka jumbi mo ga mal. Yam defective or do. Hoi hoi. Adu jing survive to ro po mo. Mani. Adu ta society is the defective or me mam u ne. Adu na only way for nature fit way da survive to do tan police. Adu miscarriage to je ke swam na idi tension lo honing de. Okay. Miscarriage ke su issue natte hai. Yes. Miscarriage. Hoi hoi. Adu ndi akhoi gi society da su akhoi gi family kya ama educated oiraga su miscarriage ke matang dagi issues hagatna raga yamna nungaina da ba kya ama lebesu yawi aduga mother oiga du buduna su mangonda kaino tawre haina ko thamoi ga kaire kaina ga haiba kya ama wari doctor hadu su lakpiram gani ado doctor na ngasi yam clarify to basi yamna nungai je haiba di miscarriage se akhoi gi syndrome leibam kya ama su adu maina miscarriage to aduga mana kaino to go bo itaraga di poka da ba healthy oiga da bo itaraga di mana irrespective of any magi food habit por su magi activities so su problem like they have in it doctor food habit dumakti haijar ID for example nisha jasan ba smoking do for example foi choi to do one western world countries nam to ba sum lady adumba for example coffee ju am hen intake to ba for example Hadi assume di khar lai re. Hoi. Usually, aduna tan di thodok patay lai te. Okay, my phenomenon di niyom sum na lag se ba. Otherwise, magi foreign articles hai tare ne ka substance me amduna man effect hoi. Hatta bisin jak ten ta sabi yam sam. Other common na doctor me am se sum akhona su sum taza badani ko hai bidi first pregnancy se 3 months pok thi check-in ga dabani hai bisi ma yam na su hai nei sigi reason se kari obizano. Yes. I am a miscarriage stories. 80% miscarriage. I have a home the token. Yandara. Okay. Aduga Tamari Manga the stories only 10%. Aduga
Thas Rose Punung later, what to be all. Yawi. Only 1-2% you want it. Hi. I am an 80% miscarriage first 3 months at Woken. Other miscarriage a queen home and home like the Hena Kairaba. Twin Kaigan question recurrent pregnancy loss high. Okay. The recurrent pregnancy loss is carrying in one maram theme at 85% in maram pangway. Only 10 to 15% correctable cause in pang. I wrote abnormal oibele, the antiphospholipid antibody syndrome. Okay. Chigumazing is the correctable. Only correctable the 10 to 15% katan hizab. Okay. And the 85% the treatment later. And I see treatment is recurrent angang you to kaire high the treatment is carino high matam TLC high. Okay. TLC have after tender loving care. Okay. And when the maid Mara Kaiba more than 200, 300 mama poker, even Mapala Kaiba patient mole, poker. Okay. I know the only piece encouragement. Keep on trying. Kaim Kalono, when you was no kaim the tensions no lower, see the Nangayam cook other on high. Sukan Kalunangi still chance lagan. Mayra Kairabo, them 60-70% my life bottom from my chance lagan. And then tensions no lobby the man. The new home soon and give Foley as it's a home to put them saga name pregnant with dream among the got topa the supportive treatment with them to one. I do mean this psychologically. Time Kandava. Winning was keep on trying, keep on trying, you'll get one. Okay. Chance of them young wang like Mani. The doctor Nasagi 3 months doctor and Sutambili have the 3 months a number miscarriage oigali haina duka. Mayam the common in 3 months body checksil with them hide the hide checksin ba high the curry checksin torang no many logo of symptoms of Tambio. Checksin the rang is a to dobalate saying go. I do work when I for example yamna excessive in a wag the work the badum batau the book. I did later I am stress and strain P the Vidar name some. I do what I told I tell you a day folly as it's abini. God, they supportive treatment on owning shining but already over Panava her chava. They gave Miron Baize. Throughout the pregnancy, Pukra Nani, Quankra Nani, they get cook over her to we, they Laihogi type the Kirum Toba. The Han Matani whom's in owning but over, shining the ba. The Maramoto Soul Hon Bawabi, Tumbaya the Yorkan. Mam the body just changes, ma'am line. Hormonal changes, ma'am line. Physical changes, ma'am line. The emotional changes, ma'am line. I do sing no Maram Warga, Pugna, Quang now is common. I am to Maram ligament, ma'am straight story, peritoneum straight story. God, they give Pukchi Kankalakwe Matungina Koi Quangi, Saru, Lumbar lordosis and line. Pressure pressure lightning. I do sing them discomforted them later. Throughout the pregnancy. I did when a bed over Tareko, the Waka Jacksina, Akoyes. The Wada Wakali no wine level the Tare, Natra, stress, Canopiva Yadravanina. Other got Dr. Nasagi, gynecology, a muktam, the Mulak Serakan, the Hozixi, delivery, can say case, Akogi, luckily Konisum Taza, but the Akogi in the other Manipursi, Yamna safest, or Hainasu, Quinasu reportum, Tangnazeka, Adugi, the Makta. Khoi Manipur doctor I'm so big congratulations thamjage adaga doctor keno se khoi gi ngasai gi delivery sida hojik si khara masu phana hai khara masu sauna hai haibadi doctor singsina heta shortcut CS secret to be normal delivery se encourage to be de haiba kayama lakta banate doctor su khara makti tabi ramgani ka sigi opinion si doctor gi oba kari advice kari suggestion kari feedback ti thambininge keno gi khoi cesarean rates hoy all over world hengal level. Adem low income does hengali, medium income does hengali, high income does hengal. Cesarean race hengat pagi marams yam like recorders. Quite harm the coin column is in a private episode doctor na Pashayam Bambagi CS over in Corpanina, do the main one column ever. Yandabra. I do part of the component where be. I do you out of it. Other than strictly know the high rate, but other factor mam's lady. For example, CS rate hengal koi maram Shikander for example angang normal try to the kenom soi bu khot pa kitang yorok matam di masai CS so yadro high beyond hanzu ai gi doctor colleague amai thoi ma am difficult normal patient ma khar difficult doctor dum yari bi normal to bi tore angang bu kitang soi re adu di atopo group am la adu tar ni season an ngasai to yadro na ai di kam sumba yorok pa Adegi for example, normalizing ngai bam sangi
patient sam chang hoi hoi ko adu doctor du na sai ngai ba to ba hing na kai lai hagot ba tal le sina free on thalong loisan gi ba hoi hoi adu tari ma aing da hol chat pai tension um le roi hoi hoi adu patient da jo as ai doctor ji bu ahing dai chat ka na emergency when normalize anytime ahing da pu ye lak pa yai sing ga rak pa hoi patient du as ai doctor ju ayeng emergency la ko leiram dradi natragana ma phangradi kamai do anxiety tension am leibde masidi adum gyan dana hoi hoi adum CS to horage hoi hoi tension plan do ba ya ba poti obani na ademu nupi me amo zigan cesarean delivery on maternal request am live ai di normal po ngam moi di operation to ben et hoi ki bagi hai ga pain bear to ngam de be hai ga dra gyan ta ba sing me am yo cesarean maternal request yam ti yam cesarean maternal request ademu angang khar jo normal yani be normal pon thamman ngatang labor pain horok pa di ai ngamroi khang ngamroi operation to bi ha bu sing mu me am leiba pakhat pa do natra mai na bu bear to ngam da ba adegi mu magi psychology leiba heng ai normal po khar ga makha ga sang ng nan da ko to ba to ban tra na adu reproductive tract to the ngai roi da ba ki leiba adu mu me am da multifactorial it's not about money or this thing adeng mayam doctor jing hojigan kwai ki normal try taro soi ba khot pa ama ma yaura kan di pra hoi adu ki ba case to case khena dana leibani na aduga miyoi ba sing sigi laiba family sing si amata manaba natabani na sina simai to godabani haina su decide to bangam da haiba tai ne doctor ka yes aduga doctor si matang si da khoi gi kano sigi di cesarean to ba sigi side effects kumba adagi magi disadvantage kum di leibibra see delivery the wife of the normal delivery see the no doubt okay adumuk cesarean is life saving ne okay cesarean ai je mafam chan matang chan to matam de is life saving for the mother and the baby okay hoji koi gi india the world the maternal mortality rate handai is cesarean europe ne okay cesarean jin ju phanam kal le ne hoi atopa magi delivery institutional delivery torokpa bleeding taro blood facility kam na bale rakpa adegi mu hidak afo me am puthorokpa sinu me am handali ne but cesarean pokpa jisu keno ne ba ai di maternal mortality or angang in the su death handar pai maramam ne mama ngai da mayam na as angang ko pom saru ku po adu po ada po panga hai ba adu matam du mama kyam sirum angang kyam sirum angang ni me am pok ne ba adu na soiren gana lei khoi angang ni tari to mam ni angang gi mangpo po pa angang sigi keno jam idi infant mortality jam wangam ne angang po child birth si bo ma si ju wang aduna as far as yamna idi complicated oidaba haidare complicated oidaba cesarean oiragadi normal ga dum sap manai maternal keno gi outcome aduga cesarean du complicated kai oiragadi adu it's danger for the mother aduga cesarean si doctors minor restricted oiba 2-3 deliveries tagi hena yai ya de haba khara haina basu lai sigi matang di kari comment si sigi kaimta limit laite cesarean mai rak sugo to wai patient ma am lai moi atei chalure ki handana ko na ma am lai ngon dum lai na don't worry I'll take care of it adu cesarean ya magadi kai lakpa ya ham tam koi naw phum je len nom ji nappa ekrita yam ti napsalaga di cesarean mathang na to da yamna heavy bleeding ma to da angang khawro thu kai chance lai gani adi toina len bai je napsan ba khosan ba gi chance nu wang gani adi infection chance khare henkalakani adu bu yam safe hoina expert oiba doctor am tawrodi kesu kini ha laite adi complications can be managed okay हाइबदे खोना कसो दुदा किनिंगाई गी पाखनिंगाई कसो थदोपा लेते नत्रा थदोपा complications can be managed okay याम फै ताबदे याम नुंगाई जे हाइबदे मयामना लेरंबा डाउट मयामदा एप्रीहेंशन लेबा मयाम दो ngasi gi ताबिरिबा सिंगसिदगी अखोइन कोक्सरगदी मोदिसु खितंग हाइबदे इंफॉर्मेशन से कॉन्क्रीट कोइन फंगदा तारगदी डॉक्टर मियोय बा हाइसे वखन हेक्ता खनग्रगदी नेगेटिव इंपैक्ट मा लाखरगदी हेक्ता कैनो मदे हेक्ता लितो बसि याव न को मिसली तखरगदी अखोइदा मांगजाबा अद सोसाइटी दा मोइगी कंट्रीब्यूशन अफबा लेगदब दो कंट्रीब्यूशन वालक पाद माइ लाखपना सोसाइटी दी खितंग सोइधरक्तोइनि दना का याम नुंगाइजी डॉक्टर अदुगा ngसाइगी डॉक्टर न ngसाइगी इन्फेक्शन की मतंग दा अखोइगी निपी सिंगी ओइबदसु इन्फेक्शन से हजिकान से यामना कॉमन ओइबदर मुसि तोइ का अखोइगी इंटरनल इन्फेक्शन तोबो मयाम से सिगी कोजेस सिंग सि करिदगी ओइगनी हैना थंबिनिंगे अदुगा मोइसिना अदुगी इन्फेक्शन सि मोइगी यारिबा मखे अवॉइड तौनबो मोइ करी प्रिकॉशन दि लवो मथौ ताइ सी
infection haise adum mi ayam adum thok to leram any ko ju cough fever tawri low khuri kram typhoid nari ko aduna number 1 is reproductive hygiene jima fazna maintain to wiba yan tai ko koi ki sima number 1 number 2 koi immune jima strong wen mam chang aduna haira ge kharam chaba ko adegi physical activity khar tawba ko sijing jina normal precaution aduga ayam na infection tawje ayam na koi ki bacterial vaginosis haibam lay candidiasis haibam lay trichomonas haibam lay ahum jina ayam na reproductive koi na itching tawba discharge tawba sima sijing adum treated tawel adum yagani adi consult doctor ma tanaraga aduga sida kaimta adi infection la doctor am just go and consult one doctor ai hai atopadi nangi hygiene maintain tawbiba okay aduga immunity khara kanna leiba ko sin maru aina immunity se boost tawbaga hygiene ne lebe sina di hena akoi kano oidoine banatra section thorang se aduga doctor nga sagi akoi ge infertility gi matang la su thambi ki bida hoji si amna case chauba haiba tare se infertility gi main ko se doctor na kai hena thambi ninge akoi manipur da han bada si in nupi gi se hoy nupi gi egg se hoy fix so impire yan dawa hoy angang amana nupi mcha amna mama gi mabuk manung da leiringai da mangonda egg se around 50-60 lakhs mu yaw aduga angang du pokba kanda around 10 to 20 lakhs mu yaw dune adege muk mana mens to bohorokpa hoy aduda around 3 to 4 lakhs egg ngai dune magi throughout the life sida egg se 500x mukta ne man thok tuis chahi ni fu hen radi egg se around 25000 mukta ngai horone hoy hoy khangbra kan de less than 1000 ne aduna takpadi chahi yamai go egg se jar jar handare hoy aduna hojikan di career gi adugi adagi yengai ama yeng da yum thengna pan si se one of the main cause ne ko hoy atopa causes haragadi nupa nupi chamana dum contribute to 30 to 40% infertility are due to female ko 30 to 40% amna it is due to male okay 20% amna it is due to both male and female animal okay ko aduna common oina infertility hengalai sidi yum thengna pan basina number 1 adu female infertility maroina kari hojikan young wedasu angang oiba ngamdri sidi either ma tube phunbai oibi ai ko adu main common oina di hojikoin thengna di PCO ma yam common oi endometriosis haibasi ma common the PCO da tawdise massage khara ayamana anoiba mi da moje tend to gain weight hai tare okay moi sing tawdise egg se mayam hena masing hena thuani adu regular oina ovulation tawba ngamda adu masa noi gani ayambana hoi lin oiba mi da su tawba yawe maximum di masa khara ene men sang na ro angang wa gane PCO je mayam common oi hoy ko adegi magi endometriosis haibasi ma yam common oi ai tube fulambai oibi ai tubal factor oibi ai male factor sum yam thengnai nupa nupi ram taina bi adu soiba nupa soiram sum yam thengnai hoy aduna test to was nupa yan to wadana semen analysis am to wadana adu tube ka sijing je basic se sijing ge to bada kar hoy adu infertility hengalai hai do sahi am pai hale berry na actress am lai budo hoy mana haiba quote ma yeji bang ningsangi hoy there's something wrong in God's creation ana ishwana sarpa sim de yaning de na yaning de maram ji ke na matam da anga mek pok bu ngai anga ek mam yore 10 to 1 to 2 million yore hoy adai puberty bo ek panam yore me adai di mana yum pani matam chai kunthrai lapwa kunthra ma ni fu yoslapwa ai career sem ai yum pa lage settle tawre ha matam ek tu pi bidre ba hoy adi darkar oi matam de pidre darkar later matam de pi hoy and there's something wrong in God's creation magi kholao hai tare de yamna su chumba ha de mioi bai je hojikti chakhole matung in su mi myam se mai hana career se focus tawraga magi stability lere kanda settle tawge habon ke amal lei ko hana di adum keno oiram de hojikti gyan taba henbagi mati somda mu soidarak ba ke amal su lakta natti ka adu infertility se doctor khoina su
adum age ti leizaraga aduga moida kaimtasu soide haba leiraga kana to matamda sometimes moise stress amadi ngahakanda family issue thokpasina su oi habasi si akhoina kamaina tawba yai habadi kamaina sigi concept si kamaina khoina kitang promote tawba yai okay yamna isam chamba normal physiology ma ye han hai adu explain tawge ba haibiyo khoyi nupi internal reproductive organs lai du uterus angang khom yawni nakanda tube ani yawni nakanda ovary ani yawni tha khuding gi ek khara khara thokani ovary du de ko ovary ek thokpad ek ama khatani kai dis single egg am ovulation tawgani ko once ovulation tawgiba egg si my survival is only 24 hour within 24 hour the fertilize the holder de adugi egg to sigrani hoy aduga egg to ovulation tawrani aduga angang oi holder kind of mens line sineba normal process hoy aduna angang oi dabsi kari kari dei oi be yage ha matamda ovary de egg phajana thoktraba natraga thuogasu chawkhotpa ngamdraba natraga ovulation tawba ngamdraba mangang oiba one de mai lakadriba lam tube tu ma phulama ba mangang oiba one hoy sijingje id main id causes haitar adigi magi nupa gi semen du da sperm count nemama ba sperm yawramdraba sperm yawran aju spermia ko sima angang oiba wagani adigi hojiki question du kariba Hoziki magi angang di kano to khoi stress amadi magi anxiety sing yamna semen ju normal laiba hoy ovulation ju tawba tube su phundaba still angang oiba ngamdaba yaw ko sina khoina unexplained infertility go infertility mayam de quite the good prognosis ai angang oiba chance quite wang unexplained jina maram edi laina amta leitaba oiba ngamdaba hoy sina quite chance wang gani moi je khoina unexplained gori maram de explain leitabagi reason to sijinge unexplained je yam stress kuma anxiety singba khara handan ba workout exercise khar to bi ba ko tension am ta leitaba adeng mu aina hai infertility me am de unexplained je quite chance wang ba hoy mani aduga doctor nga sagi doctor na su nupa da su haibiri ko nupa da su magi semen tu gi disorder haiga drama gi su function ji kano to bolai ta taraga di akhoi gi nupa da su akhoi gi mayam su dum common na haibiri ni sayam na season ba sidagi kano oi bangam da ba kaya ama su lairi sigi matang da di nupa da di kari kari oi ba advice thambini infertility da nupa na yam na alcohol yam sinaraba adigi for example tobacco products ki yam sinam si ju semen gi sperm count handa ba yawne adi for example nupa workshop ko mada yam na work to mi smokes yam na inhale adi leidana sing mana tra paint industry leiba sing ma to mi bo semen quality yam handa ba yaw okay aina anda kaino doctor am thekna bani ma je andrologist ne andrologist ai nupa gi infertility gi nupa gi yeng bai dar ma hai mangon patient am lakpa maze mi gi even laina je mai history da bo kyam kana ge oi bangam dre da semen je amte name account je name ma sperm count je as nupa da doctor na nang kai thak su ga ham da my paint industry koi kam to ram kamba adu ma ge du gi sing no ilen to sa na doctor na nang thao ngo tang lepe thao hum tu nga oi lai ngasagi factor da hoy toxins me am duna mangon su nupa da su haibdi akhoina kaino haiba matam da nupi da ngata su focus tawidana angang yauna badi honor ga yaw dabagi ko sidi khang daba thijan daba aduga haidi nupi da ngata taina daba sunate aduga nupi da gi su amuk kai hai tare akhoi gi cheksin ga dabadi cheksil handraga akhoina oi daba kanda ngasagi angang oi de haina kayama kaino tawri aduga angang bu yam pamjaba kangbuna di paisa se aduga madik thaja jaraga yam no mapanda ga chata da su yap tawri akhoi manipur su yam budi doctor hoi sing na su mateng yam pangbiri ko sige matang sida khoina kano se doctor gi ba concept se haibidi akhoi sina nupa su ngaire nupi su ngaire akhoi gi yumba lon se leiraba matungda akhoi gi pautak se kari thambiningi haibidi yum pala kan da su mi khara madi hai angang yaw gi roi sahi ani hum di yaw gi roi aduga sahi mari manga le kana kano tawge haibasu yawi nganna luhonga su parents na noi angang oi malli kano te ludi luhong khraga angang yaw dana ba hono sahi manga taruk phokti haibasu kayama si leidana sidai sida doctor hogi advice kari thambiningi adu kari disadvantage si leibage si matangda si me gi personal choice ni hoy adi it's every individual my life ni my choice adu sahi am khaba adu tar ngai bi ro na sahi 35 ko lan khadi ai sahi ani ngai ge adu ngai ge hoi ngan na sahi 35 kun no problem no issue okay ko
aduga for solely reproductive way nadi aidi angang khadang pokpagi na kwai phaba nupi chahi hari chahi kunni kun manga sine hoi hoi si matam jina miscarriage rate fai neng bani adi fertility ki jom wang we period ne chahi kunni kun for the whole the reproductive point of view da yeng hoi nupi chahi kunni kun manga moi age range se yamna kaino oi hai ta healthy best range ne okay aduga doctor akhoi ne sum ta ja bada akhoi gi moi se to maina plan de tawnaraba aduga husband and wife understood oinaraba aduga moina angang se plan tongne kan dang plan to da mu ya da bagum ba kaya ma su thengna ram biram gani doctor hone su ka sigi matang de khoina haibidi ngasai gi mana plan to dana to khibtu gi effect leibra aduga ngasai gi doctor na haibidi age factor duna dum oirak to oidoni ko adu yes natra haibidi mana age na leita ragadi within the range of 20 to 25 oita ragadi moina chahi amani moina gap le su kasu problem leiro haibane ba natra even adu di am dum hojik di myam leiba ko haidi chahi for example adu mo fix amta leite ba ko hoi adu aina haidu je chahi yamingoi angang we warakani miscarriage rate wang khalakan si di soidro wane ba hoi nangi chahi yamingoi adi ek se last adi late 30s ta ne ba ek ji jar yam steep oina smai sum handarak to hamma je chahi 40 ka yosol smai handare ek ki quality and quantity je hoi adu aina haije chahi yamingoi angang we ba wani ko adu miscarriage rate sum wang khalakan aduga manipur di doctor akhoi miscarriage ke rate se adu ki mati ka maina taw yam wang bra yam wang de dum sa manani sri all over world tholopa adi magi age specific mai sigi range na simuk laini sigi range na simuk laini ayam nu dum sa mana gane hoi aduga ngasai gi akhoi kano se kai hai tare delivery gi matam sida akhoi si hospital lak matam da akhoi gi miscommunication haigadra gap leiba haigadra akhoi gi patient party ga doctor singa misunderstanding he create to so khoi na mar makta thengna je ka si matang sida haibidi akhoi gi patient party da su adum kai hai tare moina kaino tawbra akhoi gi mauna ha si yam taka tekna pusin graga horen mai kaino da ya da na mama se laibak thidan lekhidre ka haibugum ba angang se lekhidre ka haibugum da hekta issue sagat pama hek tawidana ko sigi misconception se doctor kari dagi oigani aduga doctor na disi gi matang da patient party da kari advice thambini si matang jaina yamna kaino ga impact tv da specifically okay pregnancy complications and maternal death na fasana de explain to rabne hoi ko ye in haise maternal death se 80% are preventable okay ko for example koi sida angang india da harone lama popada for example pisang puntra bu leitre haron ko state to state varies to win to sambu leitre har hoi developed countries ingena lam pop taruk taret khatang ne matern moi ju thoi matern mo america ju thoi japan sakot best of the healthcare line fu bane adun tapari some are preventable some are unpreventable okay aduna main koi focus is preventable death se prevent to godam ne hoi any professional mo issue no any doctor yogera mo gi aina hygienic bam leibo ko hoi act of commission haibamaga act of omission haibama tawgadaba thabak na tawdaba tawroidaba thabak na tawsanba hoi sidane samaj e suori myam se tawgadaba thabak na tawdaba tawroidaba thabak na tawba hoi si different walk of life ni ko in hai not only the doctor yi wa khatan na hoi aduna omission lerame adu tar thigat pam lei thigala laga punish pi gadaba matung tawdana matra improve oina ba action should be taken hoi mana duda the mob justice to aduga pochi sini dai di leitabam yauradi any doctor na phanam chumgera langera vandalize to buji sigi mentality jam dum chat phi hoi yan ta bra hoi haidi maram du kaino phazan thi doctor ade aina lalam di doctor ju action lokhot kadam ne hoi adu transparent oidam ne mane action lokhole du uhon gadam si lokhot khre do yan da bra mane ngak irang horam mani kari tawgre makha kari tawr masu khamar oi thugai ramne ke public thugai baji patient ga tani mangja du mane maram di doctor gi private property din natte na government thugai kholi mane mayam gi mangjabani dana ade muksi to jin kamai to ham tam for example masa sum haras to boy tari mingonda kitang di aina ju phazan pan gam kitang di complicated boy ba
ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯒꯗꯧꯕ ꯑꯁ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯔꯤꯁꯛ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯟꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯂꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗ ꯀꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯀꯤꯔ ꯐꯈꯤꯕꯅ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯆꯥꯟꯁ 1-2% ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯪ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯃꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯨ ꯌꯥꯏ 1%ꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅꯦ ꯁꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯔ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯂꯧꯒꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯅꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔ ꯊꯤꯔꯤꯟ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯌꯨꯔꯦꯇꯔ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯕꯤꯡ ꯇꯦꯀꯟ ꯑꯦꯁ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯝꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯀꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯀꯣ ꯄꯦꯁꯦꯟꯅ ꯃꯥ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯁꯨꯡꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯏꯐ ꯍꯤꯁ ꯑꯁ ꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯣꯞꯄꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯐꯥꯎ ꯃꯥꯏ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯔꯦꯁꯠꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯇꯨꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 1-2% ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯆꯪꯉꯨꯔ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯎꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯊꯤꯔꯤꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯤꯔꯤꯟ ꯂꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯔꯖꯟꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯔꯖꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯔꯖꯟ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯆꯪꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯗꯨ ꯊꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯤꯔꯤꯟ ꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯔꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯦꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯊꯤꯔꯤꯟ ꯀꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯊꯤꯔꯤꯟ ꯀꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯁꯔꯥꯎ ꯆꯪꯉꯨꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯣꯟꯀꯣ ꯁꯔꯖꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯨꯔ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯀꯦꯁꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯩ ꯄꯦꯁꯦꯟ 2 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯆꯍꯤ 12-13 ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯎꯕꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯪꯄꯣꯟꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯎꯗꯕꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯈꯪꯉꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯀꯤꯍꯣꯜ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯤꯍꯣꯜꯗꯅꯦꯕ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯗꯨꯔꯕꯤꯟꯗꯣ ꯍꯨꯠꯂꯦ ꯑꯣꯞꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯣꯔꯠꯇꯨ ꯊꯥꯗ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯎꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯤꯔꯤꯟ ꯂꯣꯏ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔꯖꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ GI ꯁꯔꯖꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ GI ꯁꯔꯖꯟ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯀꯦꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯖꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯏꯔꯨꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ GI ꯁꯔꯖꯟꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯒꯦ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯨꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯍꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯨꯝꯗ꯭re ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯥꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯄꯪꯀꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯏꯕꯗꯧ ꯄꯪꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯗꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯦꯛ ꯇꯨ ꯐꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯅꯤ ꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯣꯏꯒꯦꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯩꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯌꯨ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗꯤ ꯑꯗꯔ ꯁꯔꯖꯟ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯣꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯄꯣꯝꯕꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯒꯗꯕꯅꯤ
that makes you different yes yes exactly regular surgeon hoi hoi mane chumane du doctor nga sai gi akhoi gi cesarean gi do di matang la ko matam da doctor su haibiri ko haibidi precaution logo do me ama adu du da hojiki common oina doctor sing na akhoi gi pregnancy da akhoi gi prescribe to sing se sumaina su akhoi gi concept khara public khara da gi sumaina su haibiri ko thengna je haibidi doctor sing sina vitamin se hena pizaraga vitamin se pira kanda akhoi angang se chawhallaga CS compulsory tawna policy tawrini ka haiba sumaina no that is akhona sum tajabda maile adu chumdoi natte ko no haibdi see ai keno mai jage bo hoi hoi miron ba matamda mama je around 1000 milligram iron changane maramdi magi e gi saru henkalaktuine hoi ko blood RBC henkalaktuine angang ju e sabda e change RBC iron chang ko adi nawpham gi adu e plus sigi e myam adi muk angang pok matam e khar ju loss tawdoine adu compensate tawna honor 1000 milligram iron changane aduna si aduga hoi yamna India gumba country hari Manipur gi amarom da hari anemia ji pakpu de somna kan Manipur ban thokradi ko Bihar UP ade ate anemia jam common way oho aduna iron supplement piri ji hoi iron ji RBC hemoglobin sab darkar way hoi sina kamai noi khatun noi bu nang fat na no khatpe mane carbohydrate and saba fat and saba singumna weight gain to one calcium na kari weight gain to den calcium ai angang saru saba sang mane mama ju muscle hypertrophy myam changi ne ba sidi just supplement cha kamai no khat na wrong concept that is totally wrong concept yam nungai je doctor na haidi concept se clear to bi ba duga doctor akhoi gi post delivery da akhoi gi precaution si kari di doctor lo haning ba le je habidi akhoi gi post delivery su doctor di medication kya ma thambiri ko aduga food habits da su akhoi gi specially manipur da su maitai haibasina khara chaba thakpadi hena kakpadona so khoina uzai ko sum hojikpudi khara makhaibudi kaino oire ahalaman sing hana khoi kana to matamda chaba se yam kaaga akhoi chamna sagadabni haraga phamungda yam koina hipaga leiba aduga hojikti sum comparatively with other communities yengba kanda post delivery se adum 2-3 days adum hogalaga phajana gi normal oinaga chatpa yauri haba aduga akhoi gi maitai gi kangbuda akhoi gi phamungda adum tha amani hipaga leiba chagadam ne chap chaba se myam kaaga leibasi doctor si karamba kari akhoi na si se kamaina adum consider tobam thokpra aduga ngasai gi thuna magi akhoi gi soup nung thaaga aduga magi hena chasillaga kano tobudune hena phabra aduga tungda kaibra haibasum ahan gi akhoi gi wahi me amasu aruba yamna kano oba kayamasu yauri ko akhoi da mitna kong oba kayamasu yauri sigi matang da hengwai mama obi sing sina nangna akhoi gi post delivery se smai ta hodra ga di hena sokani khane haina ba kayama leidana sigi sida sigi concept amadi advice se doctor ge ba phajana mayam da amtang thambiyo sije aina round up da ge urum sagang ga ko thumga de amu lero ko na akang mo saram duine ko ai hai du insang yor pijo hai pijo hai du an leram jinga ayeng doctor hai ja ba ya brain hai pijo sambra pijo ko komla pijo sem pijo yam samna moina tawmi ba pochi gi explanation ji hai ge ba hoi moina sagang khatang pijar mi maram jai har ke ba haibyo kamai to we sida mama da yum da angang ji po ne ba ko angang pok pai ji di tat pa khot pa yor kan ko hoi tat pa khot pa yor matam ni mai bi ge ni pok tu ni phot pon de hoi phot tab ni kamai to sagang pija bai sagang khatang charge mi constipation to de ne hogo loi du ne hoi khong ham sa loi de ne ani matam du kumu direct hoi adi western du natte natte amuk attach pham to ka na amuk hoi gap lai de aduna constipation ji tawhallaga phum ni sum hippa leiraga masana healing du lak na bane moi gi concept sina adi ngamu pijari dun protein khara phangna pija bane hoi yendem ga lafu ga su ka yes aduna iron ke gi phangna ba dum pijari ne ba ko aduna moina photrabani na adu tawna ba constipation ju leina ba tawu ne na in lowe ba ko hoi hojei hai je phajana mana masing ge khara am cha da ba khong ham ba phajana ham na ba ko khong ham ba sang da na ba hoi ko yam sang ba khot ba taw ba je kanan de hoi mane ai di weak lak tu ni pressure yam taw ba yang ngang ka wa yang mai nan dharak ba
adigi risk su lay doine hoi hoi man aduna mana masing ge kharam chabiyu ademu mama da yerum phula pijo haini adu angang jaundice lakadra no harakani aina no mama na yerum jara angang da kem jaundice lawai hoi angang pok pangang loima numit mari ni mangani su da loina jaundice loi lak this is called physiological jaundice angang loima jaundice lakani pok loima maram jaundice lai ji bilirubin wangkhalaga yellowish lai ne hoi hoi ko bilirubin ji kadai di form to bono hai matam ni hemoglobin kaidharak podagi form to rine bilirubin je adun angang je puk manung da lai nge de mama dagi oxygen do hen extract to no ba hemoglobin makhalam mawi da yaw hoi hoi adi fetal hemoglobin hoi hoi adum hemoglobin level ju moina ju hen wang e ba mama de oxygen do extract to ba ya na ba hoi hoi aduna angang pu matung da di mai fetal hemoglobin du mang hin adi wang am hemoglobin ju nemdharak to ne ba aduna hemoglobin du kairak matam da jaundice loim glak ne hoi hoi adu si jaundice thakpa chaw bhajan tawraba yung da loi chat khine hoi hoi thakpa chaw ba tawroktraba bilirubin yam wangkhala kan da khoina phototherapy mai yai ba khotba to ba ne but jaundice te angang loi nuin mari ni mangani su da angang loi jaundice khaga loi lakane kiningai di leite ba yes aya ma thakpa chaw bhajan tawraba yung da loi chat khin thakpa chaw ba tawroktre adai mai jaundice level du thaba yoksle khoidum adum kha yoksle bilirubin yam wange ha kan phototherapy pi be wan mai yai ba hoi hoi otherwise angang loi jaundice loi lakane ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯔꯤꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯖꯣꯟꯗꯤꯁꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯇꯣꯏꯁꯨ ꯇꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯦꯁꯇꯤ ꯄꯨꯖꯥꯁꯦ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯖꯣꯟꯗꯤꯁ ꯋꯥꯡꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯃꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯟꯗꯤꯁꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯇꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩ ꯌꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯂꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨꯔꯤꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯆꯈꯤꯅꯕ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯖꯣꯟꯗꯤꯁꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ओके ओके यꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯁꯨꯝ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯁꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏ 48 years of age ꯀꯤ ꯃꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯄꯤꯌꯦꯁꯠ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯇꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯗꯣꯟ ꯔꯟ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯃꯅꯤ ꯃꯅꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯣ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤ let the money follows ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ yes ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯀꯣ if you run after money nang unnecessary test tꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ unnecessary operation ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯁꯤꯖꯇꯨ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤꯕꯨ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯣ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡꯁꯤꯗꯤ still I am learning ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯗꯧꯕ ꯃꯃꯥꯁꯦ more than 100-200 ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ okay ectopic ruptureꯒꯨꯝꯕ that's nice obstructed labor ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯏ ꯍꯥꯗꯔꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯑꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯇꯨꯁꯜꯂꯨꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯛꯇꯩ ꯃꯇꯣꯟꯐꯥꯎ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯒ ꯊꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯄꯨꯡꯗ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯔꯦꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯌꯦꯡꯉ ꯄꯥꯏꯔꯨꯔꯅꯣꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯗ ꯖꯦꯜꯀꯣ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯤꯜꯂ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯏ ꯀꯥꯞꯄꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯟꯁꯤꯗ ꯏꯁꯦ ꯁꯨꯡꯖꯜꯂꯦꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯥ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ 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 ꯄꯦꯟꯖꯕ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯚ ꯇꯧ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚꯇꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯁꯨꯔꯦꯜ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤꯅ ꯇꯤꯜ ꯗꯤ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯂꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯈꯔꯗꯪ ꯀꯣꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯣꯝ ꯇꯣꯛꯁ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯖꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯍꯥꯟꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯁ ꯁꯤꯒꯤ
nupi mana mens horokpa timing aduga khamamdai timing si matamje horokpa and khamamdai si je mens irregular oigani irregular oiba yarakani I hena satpa yarakani ko ngallingai matamjina kai namna koi mens to bahar ga angang khaude ta keno to made brain de horai ne ba hoi mens sai se hypothalamus na ma yauri adu gonadotropin releasing hormone nam tholakani adi makar pituitary na ma yauri gland brain da pituitary dong follicle stimulating hormone luteinizing hormone la ni adu hormone nong la ovary dong ek torni ovary dong estrogen tholakani estrogen na mu angang khau lining dong ek tawden sigi axis e koina HPO axis hai hypothalamo pituitary ovarian axis hai up to 16 year for muji mature oidri aduna HPO axis mature oida badagi ngallinge up to 16 years for the main sang nai da ba hena sat posi tawri se kaim pakhani ai leite ya mana that is due to immaturity maximum angang do immature oi ben ma HPO axis immature oi jo bagi ne thamam dai jina ma ek ki quality and quantity myam handagi bagi regular ovulation tarokta ba ko khamam dai rok bagi magi ovary do matholo chalak bane ba no sang nai dina adune yam nungai je aduga losilak poina wahai matanga hai hanjaningi habidi akoigi mother oiga doriba during pregnancy sida magi husband sina karamba mongda moisi kamaina loina biba kamaina moide support to biba si akoigi hena moida kana gani habidu masu thambi see sometimes ko hormone change la ko ma dobla ma nupi tumba ya da yaro kani mood kitang keno to bus yaro kani adu de adum support to biba du khangbi bai tare husband na adegi wife to complain to pe kadum nare khwang nare si dum na bai ni hare to kesu to sana pa hai ro na husband nu supportive orga khangbi bai tare id sidi support to the general I am giving support nothing special I can say but I know is wife to na harak pe puk nang nai hai ni sor hon mong wai hai ni adun husband nu khangbi tar that is due to pregnancy mainly adu psychology ek kesu to roi sidi miron main ni tawri ni kaim pakhat kanu phot kanu haibi tare male haibidi mafam matam naiba natabani na magi partner duna support si phajana tarogadi moida su he na kaino oidana ko haibidi moida akhoi caring si ma yarogadi moida su khitang relax to ba relief to kam phangwana maram oiraga khoi partner si su yamna darkar leidana ko pregnancy till the delivery se khoi yamna kaino oirini natra aduga dum khoi chatna bi da su khoi delivery toram dai da my husband da blessing low ko lo kaina ga haina busum leiribani na moida yamna khoi di support si yam darkar lebra hin thamjaning bani aduga doctor gi ate di kari advice kuma thambiring badi leiribage loisilak pose thotokpa dum kaishu thamningai leite ai ebo any laina leragadi nuai tabla di not only gynae tana biro consult doctor ga losala thambidaba ko adu patane ainis yam nungai je doctor ngasi tanglama matam kai thokpirakpa aduki batik akhoi gi Epom media gi market gi hanan thagat chari loinena ngasi se akhoi gi doctor sidagi akhoina matang sabasi laujaraga mayamda common noiba sing haiba tare yamna amanung changchandraga su akhoi gi normal oina akhoi gi society sida kari akhoina section thorang amadi mayam gi advice amadi precaution kya lawba yaba doctor dagi akhoina ngasi si tanja si laujaraga mayam gi damukta thamjabani mayam gi comments ko thangda akhoi gi Epom talks ta ngasi Dr. Somenl gi amagi keno sida advice niningba kaya amasu adumak hangbirau aduga akhoi gi darkar leba kaya feedback kaya amasu adumak thambirau aduga doctor nasu yengba matamda akhoi gi uraga di doctor nasu reply tawjasanu aduga doctor udraga su akhoina yamna keno oiba oitarga da khoi doctor da hangachage mayam suksong sodana akhoi gi comments feedback ki khuthangda mayam gi nungaitaba mayam gi nungaiba amadi mayamna hen haphaningba akhoi gi doctor da gi su mathangda akhoina topic si karamba hen tawsige haiba kaya ama mayam dagi akhoina suggestion do nizage matang asida akhoi Epom media na every Friday mayam gi damakta puthok chari be Epom talk sing bi de sing dagi kaina na ba ya thang nizari pine be